Esa mwongeye kwirirwa nshuti banywanyi ba Skybox 250. Uyu musi none tugiye kugaruka ku makuru ajyanye na none n'ibiri kuvugwa hirya no hino ku isi, ariko byiganjemo amakuru ari kuvugwa mu karere duherereyemo, akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, aho muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru bitameze neza, aho amahanga akomeje guhaguruka avuga ngo Rwanda muve muri Congo nkaho ari bo baboherejeyo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibiganiro ndetse n'ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ndetse n'abandi bo muri AFC M23. Uti ibyo bihano bimeze gute rero? Duhere ku bihano byafatiwe nyakubahwa retired General James Kabarebe. Uyu ni umukunzi w'umupira cyane, umuyobozi w'icyubahiro mu ekipe ya APRFC, noneho hakaza no muri AFC M23 Lawrence Kanyuka Kingston. Kanyuka ndetse na Kabarebe icyo bahuriyeho wenda nuko bose bafite imitungo ihambaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nabyo bintu Amerika irimo gukangisha ndetse n'ibindi bihugu byo hanze, aho umuntu wese ushobora kuba yagaragara muri iyi ntambara batari bubure ukumwiyenzaho bamubaza imvo n'imvano yaho yakuye amafaranga, kuko bikomeze guhwihwiswa ko amafaranga abagabo benshi bagiye batunze akenshi amenshi bayakura muri Congo Kinshasa, rimwe na rimwe bakirengagiza abo bantu akazi bafite ndetse n'igihe bagiye bagakorera. Twagaruka nko kuri nyakubahwa retired General James Kabarebe, aho yabaye umukuru w'ingabo za Republic Democratic of Congo, akaba n'umukuru w'ingabo za leta ya Uganda mu Uganda, ndetse akaba yarabaye n'umukuru w'ingabo mu gihugu cya Republic of Rwanda, akaba ariho yubakiye ibigwi byinshi ndetse akaba azwi cyane mu ntambara yitwa Kitona, operasiyo Kitona, operasiyo yacanganyukishije abantu benshi ku isi, operasiyo yigwa mu makaminuza agiye akomakomeye ku rwego rw'isi. Murumva rero kuko baba bamuziho ubwo bushobozi, ubuhanga n'ubuhangange bwiwe mu bintu bijyanye n'intambara, bakavuga ngo dore M23 yakubise abacancura amamercenaires, ikubitira hamwe ibihugu bigiye bitandukanye birimo SADC ndetse na Neva, umuturanyi mubi w'igize ikirara, akoherezayo ingabo ze rwose muri Republic Democratic of Congo, ariko bivugwa ko ingabo ze burya nazo ntaho zitandukaniye na wazalendo, nazo bazikubita umusubirizo cyangwa se bakazikubita umufiririzo. Tugaruke ku muvugizi wa AFC M23 mu bijyanye na politiki, Lawrence Kanyuka Kingston, umugabo w'umuherwe cyane, umugabo bivugwa ko afite inganda zigiye zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukibutsa ko uyu Lawrence Kanyuka amashuri ye yayigiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, primary, secondary and university. Uyu mugabo akaba ari umuhanga cyane mu bintu bya politiki, ariko akaba yarahisemo kurwanira bene wabo bo muri Congo, nawe icyo ngicyo akaba ari cyo kintu kiri mu byo yazize kuba afite inkomoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Congo. Ukibaza utese kuki ibi bihano batari kubifatira Tshisekedi Chilombo, umubirigi kanoni waje kuyobora muri Congo ariko nta n'ikintu na kimwe ahazi, ariko akagendera ko papa wiwe yaharaniye
kuyobora Kongo arinda atabaruka ava mu buzima atayoboye iki gihugu ariko umwana akagirirwa ubuntu bwo kukiyobora ariko bakavuga ko burya ari Ububirigi bwamwohereje ngo aze ababere intumwa yabwo kugira bajye babona uko biyorera ibintu by'agaciro biri muri Kongo Kinshasa. Murumva namwe rero aho inkomoko y'ibihano byafatiwe u Rwanda bifashwe na Belgium cyangwa se Ububirigi byaturutse. Mwabantu mwe rero ndabashimye mwe mukomeze kutwereka ko turi kumwe, muduhereza inkuru ya subscribe, like, share na comment, mugakomeza kugeza inkuru nziza ya channel henshi. Murakoze, Imana ibarinde.